patumi jakhoni phainar kebani Jambili NGO pen Raki ahormu pen kachingrai nangji aputhak awareness on drugs abuse and child labor mesen pen kapatopon patumi jakhoni phainar kebani lakha inquire phli Deopani constituency ke parlo upper Deopani ME school along mesen pen Jambili NGO tum patir piponsi awareness program padopon labangso awareness mate kachithan kachimuma maiki Jasmet risoi jong atuma phan panong ponsi ki padopon labangso melong jasmen diljit pen Raki ke chupen ali lapen kana hoka puthak si chethan chemun pom labangso melong mesen pen karbi rong asaramai ahin penta cherap chito dunsi mai mesen pen pachut pon mailong rong asaramai claim bang atom ta aluhia man pen chitong dun mai ki Jambili NGO mai phwa ke man of terang hin pen si japono lapen alang lielong assistant field officer akhya Jameson teron ahin pen si cherap chito dun assistant field officer ahin pen Jambili NGO phorkimo hai hua puthak rada phan than pachini pone rafi sahem chun bang sami sujata lekthepi pranjit bora lapen rong basapia songatum ahin pen rada phan rakia puthak lapen osomar arta kavede da hutpen kamke to hai hua puthak lamthi jaipon apijong mai phoin pen da rakia homo pen moni da phan kana hok thetan binongpu lamthe sigjit pen radang no jaipon kachitong arada tum chekhroi sar pen rongarlo raki ke jor pangton ponang popu hai huita cheraipon ki jutsi dihin rimbang sami rosmi teron pi ahin pen kachitong aluhi lapen rada tuma phan kachoro pachit pon si maya pachit pon Jambili NGO hin pen NGO voluntary member sami kabon terang pi sami rani ingtipi sami anita rong pipi lapen sami serlin rong pipi atum aphan ke claim kachipadu pon theka pot suri suri kachoro pajir pon jogli lalu purante sum piklo yoga do sum piklo yoga duk do piklo ni lasi isi bangana tum ki claim da mangin ke lata lo nalu lata than pachini nang po rada phan than pachini nang po ile tum ga chini chot ke chop che radang thek long nang ji ni lalo labang swang chin su si ke pang ji ru ji pu ke lam su ga ni lo munthino kado ga bita nili ka chini son kado ga bita nang chini du no nili ke charlie son kado ga bita nang charlie no nili thek pik plan to no la son lam ka ninjere kali bon se tamni nili te ka char nili ke charlie lot kado ga bita nang no nili ke claim lot ka ho bita claim rak peno glacier lalo ni la so tar nikre pho na tum bino injiru po isi ke lalo henarbo hendru arbo di labangso arbo kwan ki me lang kha labangso arbo jong si ili tum environment mate biri bi tum theng pi theng prang do lo bote ichi the da bang thun na son athe ichi the na ngai pi ke theng pi theng prang halo di oxygen na ngai pi ke theng pi theng prang halo bon sa me labangso theng pi theng prang phang si tum ki pavir de lo bote tum chi thik long na pen chi long la to mon ki me ko na pen chi long la labangso phang pavir da la ta isi lo labangso mu ki chotum labangso a rolo in thok tha ani ki so te kok tha ani ki so long du yima dil hai ho in thok det pen ni thoma philote mi chowani du ni mi chowangi la so harmu segwang po la so ki sega son thogam si import segwang lo bolte ke son lo in ho segwang lo bote ke son lo ar jana lo na tum thek long lo la lo chi man po ni la pente la han lo itu import mun thi dam lo la han lo itu import lo ni import lo bi bong la I over lo har mu lo han lo ni chode pen I over lo chi jog lo da philo bu da la bang so har mu to mi over lo si alang dam ko a mu dam po aka pre har mu da over lo si dam po itum drugs jong si itum in sip lo bote itu lo si tum chok le drugs to kali kangni ingnim lo pote ko nalo la bangso atumon ke dam po impor long si dam po ni impor long dam lo pote de la bangso atumon la bangso Raki hormu impor long si sangdam de lo pote da ki do nai me ke isya ke lo hormu si do nai ni kicham e hormu ta da ke do e ko pilo chi plangi ha tum lang ni kapre বাবা যেহেতু ভাল বস্তু খাব ধৰিলক বিস্কুট এপেকেট খালে 4-5টা মিলি পেলাই কিন্তু যাৰ বোলে মন গৈছে মই বোলে শিখৰ খাম সেই 4-5টা মিলি হেতি শিখৰে খালে এন আবেলি যদি খেলা ধূলা যদি হয় ফুটবলে হওক বা ক্ৰিকেটে হওক অকমান যদি এনেকুৱা ফিল্ড আছে ফিল্ডত যদি 10-12 জন ল'ৰা মিলি পেলাই খেলি থাকে তেতিয়া হেতি সেই সময়কত নাপাব বেয়া বস্তুটো গুটকা খাবলৈ বা বিড়ি বা সিগাৰেট খাবলৈ হেতি সময় নাপাব সেইকণ সময় নাপালে হেতি কি হ'ব
খেলাৰ পিছত অলপ ভাগৰ লাগিব, ভাগৰ লাগিলে ঘৰলৈ যাব ধুনীয়াকৈ গাটো অলপ ধুব, ধুই পেলাই এটা মনটো মানে ভাল লাগিব, শান্তি লাগিব, শান্তি লগাৰ পিছত ঘৰৰ মানুহৰ লগত কথা বতৰা পাতিব মন যাব। তেনেকৈও বহুতখিনি আমি ড্ৰাগছক বা এই বেয়া বস্তুখিনি তেনেকৈ আমি বহুতখিনি এৰি চলিব পাৰোঁ। তো এতিয়া ড্ৰাগছ ক'বলৈ গ'লে শিখৰতো ড্ৰাগছে দিয়া থাকে, সেইকাৰণে মানুহে এবাৰ মুখত শিখৰ বা আপোনাৰ কেপি মুখত দিয়াৰ পিছত আকৌ খাওঁ খাওঁ লাগি থাকে, খাওঁ তেনেকুৱা নিচিনা। এতিয়া চাদাটো বোলে হেৰিটো ওলায়, আপোনাৰ পাত ওলায়, পাত চাদাটো যিটো খেতি হয়, খেতি হোৱাৰ পিছত সেইটো শুকুৱাই পেলাই তাতে কেমিকেল দিয়ে, ডাইৰেক্ট এনেকৈ গছৰ পাতৰ পৰা ছিঙি আনি শুকুৱাই দিলে এইটো চাদা নহয়। বালিত পুতি ৰাখিব লাগিব, কেমিকেল দিব লাগিব, গৰম ভাপ দিব লাগিব, ঠাণ্ডাও। Arnam Lang Pipen Jameson Tenon, Carbideli News.